laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Qala an-nazimu rahimahullah, fala taku bid'iyyan tazughu 'anil huda wa tuhdithu fal ihdathu yudni ila saqar. ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر. بما كم إمام الزنجاني رحمه الله، فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر. بما كوند فلا تك وتلاتو ko ayyo neɗɗanke bid'iyan neɗɗo bid'ayankejo tazuhu sakko oñoɗa bi ma'na tazuhu oñoɗa anil huda iwa e pewal ngal wa tuhdithu sincaka dina allahu tabaraka wa ta'ala. fal ihdathu sincu gongol ka dina allahu on yudni ɗum ɗo ko ɓannay ɗum ila saqar faade e yiite saqar. eyi ɓaawo ɓe rerɗinde en ɓe ɓanginana en wonde neɗɗanke on si tawi kanko neɗɗo on o feeway o daɗay ko ɓe kanko neɗɗo on o jokka oɗo sunna nelaɗo on alayhi salatu wassalam, o jokka ngol ɗo laawol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam. ɓe ɓanginani en ɓe holli en wonde ko ɗum ɗo woni sabilullahi almustaqim, ko ɗum woni sabilul mu'minin, ɗum woni laawol allahu tabaraka wa ta'ala fewugol yahaygol ngol haka aljanna. wa kadhalika ko ɗum ɗo woni laawol gomɗinɓe ɓen, ko ɗum woni tariqul huda, laawol pewal ngal. kadi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi fa in amanu bimithli ma amantum bihi ay ayyuha sahaba faqad ihtadaw. si tawi hawri yimɓe luttuɓe ɓen ɓe gomɗini sifa, ɓe gomɗiniri no gomɗinirɗon non ono sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, faqad haray ko pellet ihtadaw ɓe feewi. hada taqrirun min allahi jalla wa ala ala anna sahabati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kanu ala alhuda almustaqim. ɗum ɗo ko tabintinande nde kanko allahu jalla wa ala o tabintini wonde wondiɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓen wonno walla ko ɓe wonnoɓe e hoore ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol fiwugol ngol. kala artuɗo ɓaawo maɓɓe jokki ngol ɗo laawol on ɗo kadi e hoore makko o wona e hoore pewal ngal. kala lundiɗo ngol ɗo laawol fa maha ba'da alhaqqi illa dalal, o anda hay hunde ala ɓaawo gonga on siwana majjere nde. ko waɗi ɓe haɗi ɗo ɓaawo ɓe rerɗinde en e jokkugol sunna on, ɓe haɗi en ko woni kon muqabilatu sunna, ɗum woni albid'a. waɗi sunna on no feere, bid'a on no feere, ko piiji ɗiɗi ɗi tawata ko fewtodirɗi, bi mana luutodirɗi hattirde luutodirgol. neɗɗo wawata wonde sunniyan wa fi nafsi lwaqt o wona mubtadi'an, kadhalika o wawata wonde mubtadi'an
wa fi nafsi lwaqti o wona sunniyan ɗum ɗo ko amrun muhalun mustahil imma an yakuna sunniyan wa imma an yakuna mubtadi'an goɗɗo wonata taw ko sunnayankejo ko o bid'ayankejo wa kadhalika o wonata kadi ko o bid'ayankejo ta ko sunnayankejo ma'an ko imma o wona sunnayankejo walla o wona neɗɗo mo tawata ko o bid'ayankejo woni alhaali woni no woodi e bid'aji goo ɗi tawata ko bid'aji fil furu' bid'aji ɗi tata ko ka calɗi woni ɗi tawata ɗin ɗon yoga e majji ɗum kadi naaɗi fof ɗi tawata ɗin ɗon ɗi yaltinta neɗɗanke ka sunna sabu waɗugol makko ɗum ɗo misal muɗum no jeeya e muɗum wono kibaril ulama wono ulama ul lajna ɓe ɓanginiri noon wonne fil wudu'i massu raqaba ɗum ɗo ko bid'a bi maana ka salligagol neɗɗanke on so temo maskude hoore makko nden maskorgol daande makko nden ɗum ɗon ko bid'a ka diina Allah tabaraka wa taala hono si goɗɗo waɗi ɗum ɗum ɗon hollali wonde o woni bid'a yankejo o yalti ka sunna ko woni ko waɗi kon ko bid'a wa kadhalika ibnu adama on si tawi hawrimo lootade wona longal wono ardi noon e konguɗi karamokoɓe malikiyankoɓe wono woniri noon ka somoruddani ɓe janti wonde ɗuɗɗingol ndiyan ɗan ka lootagol longal ɗum ɗon e hoore mum ko bid'a neɗɗo on si waɗi ɗum o waɗi bid'a kono o kontatake sabu ɗum wonde ko bid'a yankejo yalti ka sunna o noon no woodi piiji goɗi tata tentini ka usul ɗi tawata ɗin ɗon ka yowodiri e fiyake finde nden e golleji goo tigino toon e konguɗi goono toon ɗin ɗon neɗɗo on si tawi o faggitike ɗum ɗon yahruju min assunnati o yaltay ka sunna few o wonta neɗɗo mo tata ko mubtadi'an jon noon ɓe maki fala taku wata laato bid'iya neɗɗo bid'a yankejo no anda wonde kullu man mala ani sunnati wa kharaja minha fa huwa mubtadi' kala neɗɗo mo tata o oñike e sunna on o yalti e makko woni tariqa nelaɗum alayhi salatu wassalam tariqatu sahaba o jokki laawol goo ko wona ɗum ɗon o dambitike ka islamu ɗo fa huwa mubtadi'un on ɗon ko o neɗɗo mo tata ko bid'a yankejo ko ɗum ɓe maki falata ko bid'iyyan wata wonu bid'a yankejo tazuhu oñoɗa anil huda on ɗon no anda sifatul mubtadi'a sifaji bid'a yankoɓen ɓe jantiɗo ɗiɗi e majji azzawhu anil huda wal ihdasu fi ddin ko oñagol iwa e ko wiyete kon peewal ngal woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahabaɓe ɓe wonno e muɗum kon woni almaylu anil huda mana oñagol sorto few e ngal ɗon peewal ngal ɓen ɗo wonno e muɗum yimɓe bid'aɓen no andira ɗum wa kadhalika al ihdas waɗi neɗɗo on la shakka illam yattabi' fala budda an yabtadi'a si tawi o ñentinali sikke ala o sincay si neɗɗo ñentinali tun o sincay waɗi ko ɓe golla a noddi tigge ka diina islamu ɗo a wi ko a rewowo allaha tabaraka wa taala hiɗa desidi a waɗay ɗum illam tattabi' tabtadi' si tawi hawri a jokkali a ñentinali a sincay la shak waɗi si abdullah ibni mas'udin ɓe maaki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ɓe maaki ñentine jokke ko feƴƴi kon wata on sincu ko waɗi o yonama kala ko hato jinɗon e ko naɓata aljanna foti koko wowlete walla koko fiɓete walla koko gollete aramɓe ɓen ɓe waɗino ɗum ɗon jokke ɗum ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum idan yimɓe bid'a ɓen la shakka ko ɓe yimɓe ɓe tata madama ɓe tertike qur'ana e sunna ala fahmi salafi tale sa alanni keɓe ɓe innete kamɓe kadi ko qur'ana e sunna woni ko ɓe jogiti ɗum woni mushkila o ɗum sen daari ka muhtasar e alfatawa almisriya cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maake nder ton wonde man vanna annahu ya'khudhu min alkitabi wassunnati biduni an yaqtadiya bisahabati
ويتبع غير سبيلهم فإنه من أهل البدع نانين كونغول ماببengol moƴƴa man zanna أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فإنه من أهل البدع بماكي كلا نتو سيكو وند كانكو فامو مكو ني حقل مكو دن تو واوي مو والوده o ɗettaka deftere allahu e ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu o famana hoore makko nder ton tawa o ruttaki e faamu sahaba ɓen kamɓe ko honno ɓe famirnoɗen ayeje ko honno ɓe famirnoɗen hadisaje o wiya kanko kadi mo wawi famande hoore makko o jokka laawol ngol haqqille makko ɗen taƴanimo ngol tawi naadulle sahaba ɓen ɓe faami ɓe maaki fa innahu min ahlil bidai oɗo ko jeyaɗo yimɓe ɓeɗa on faame ɓen wonde na kala neɗɗo egginɗo aya qur'ana walla egginɗo hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam wona kala waɗɗo ɗum woni neɗɗo sunna wona kadi kala waɗɗo ɗum woni hawruɗo e sawaba ko waɗi no heewi e yimɓe ɓe tawata ɓe egginay aya qur'ana ha gasa wa yufassiruna al ayata bi ara'ihim tafsiran yukhalifu tafsira sahaba ɓe adda aya on ɓe tafsirira mo beleɗe maɓɓe ɗen ɓe he maɓɓe ɗen ta no luutodiri e tafsiru sahaba ɓe wa kadhalika no e maɓɓe egginayɓe hadisaji ha gasa ɓe nawra hadisaji ɗen e faaleji maɓɓe ɗin ta no luutodiri e ko sahaba ɓe wonno e mum to ko ɗum cheikhul islami ɓe maake wonde kala on neɗɗo sikkuɗo o waway dettude ka qur'ana o ɗetta ka sunna o famana hoore makko tawa o yiltaki e ko sahaba ɓen faami kon e muɗum o jokka ko wona ko ɓen ɗo wonno e mum kon fa innahu min ahli lbidai ɓe maaki on ɗon ko neɗɗo jeyaɗo yimɓe ɓiɗa yimɓe ɓiɗa ɓen no andirani ɓe wolay ayaja qur'ana ɓe wolay hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam kono yufassirunaha bi araihim ɓe heɓata salaf e ko ɓe tafsirata kon abadan e salafuna salih ɓe heɓata ɗum ɓe maaki fala taku wata laato bidaiyan bidayankejo tazuhu oñoɗa anil huda e peewal ngal alhuda koma kana alayhi arrasulu sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu konko nelaɗon e sahabaɓe muɗum ɓe wonno e muɗum ko ɗum woni alhuda kala artuɗo ɓawo maɓɓe jokki ɗum ɗon walladina tabauhum bi ihsanin o jokkiri ɓe no moƴƴiri ɓen ɗon kadi ko yimɓe ɓe tata hum ala alhuda joni noon ɓe maaki wata wono bidayankejo o woñoɗa iwa e ngol laawol ngol nelaɗon e sahaba ɓe wonno woni peewal ngal wa tuhdithu sinca kadina wano wiyerɗen noon si a jokkali a sincay madama a wi ko beere wajomi ma si a jokkali ko tawa kon a sincay yimɓe ɓiɗa ɓen no andira ɗiɗo piiji ɗi oñagol e laawol nelaɗon e sahaba ɓen e sincangol hoore maɓɓe laawol ngol ɓe rewira jomi maɓɓe ɓe maaki fal ihdathu sincugol ngol ka diina allahu tabaraka wa taala yudni ila saqar ɗum ɗo ko ɓannay ɗum jom muɗum faade e yiite saqar eyi waɗi noon ko min baabi tahwili dinillahi wa tagyirihi koye dambugal waylugol diina allahu kan e bi mana ittugol diina kan e alhaali no ka woni noon jiɓa jama on e makka وكذلك من باب الإضلال ويدمبغل بمعنى مجنغل جماعه رسول الله عليه الصلاة والسلام بما كان صراحة قلا بفص بما فإن كل بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار كلا بدعة كلا إن بدعة كدين الله كضلال فالوالد علماء بما wonde sa nani goɗɗo no enama no woodi bid'a hasana e bid'a sayyi'a oɗo ko neɗɗo mo tawata qad farraqa bayna ma jama'a allahu wa rasuluhu bimana ko neɗɗo mo tawata kanko o fecci hakkunde ko tawata allahu tabaraka wa taala e nelaɗo makko o kamɓe ɓe hawtidiri waɗi allahu jalla wa ala wahyini e nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yettini e meɗe wonde kullu bid'atin ko balala kullu kalima kullu e andi ɗum ɗo ko littani ko huɓintinɗo kamɓe ɓe magani en kala ko innete bid'a ka dina jonon si innama albid'atu
woni cheikh Fawzan ɓe makirno hafidahullah ka deftere maɓɓe al ajwibatu lmufida an asilati lmanahiji ljadida ɓe maki si innama albidatu mana muɗum ko imma ziyadatun fi ddin walla naqsun min addin walla tagyirun fi ddin gotele ɗiɗo piijite ko imma ɓeydugol goɗɗum ga diina nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yettini am ɓeyda ɗum walla ɗoytugol goɗɗum ga diina nelaɗo on no ɓe gerdi noon inna nanon ɗuyta goɗɗum inna ko ni yarata walla waylugol goɗɗum ga diina waylano ɓe addiri noon fewhidina jama on ko ni woni ko gasirta ɗum ɗo ente ɓeɗa joni noon nelaɗo on maki ɗum ɗo fuu ko bala ala ko majjere nden fof ko yiite jahannam idan yo neɗɗo wi'u wonde bida hasana no woodi bida sayyi'a no woodi ɗum ɗo ulama sunna hiɓe lundi ɗum ɗo hiɓe rutti ɗum kadi hattirde ruttugol no jeeya noon e wuuri daɓɓen ɓurɓe ruttude ɗum ɓe wuuri dunoɗen e muɗum woɓɓe goo feƴƴini wona cheikh al albani e cheikh ibni bas e cheikh uthaymin wuuruɓe fewnɗoɓe tawata no rutti ɗum hattirde ruttugol wono oɗo cheikh Fawzani hafidahullah kañum ma e cheikh rabi e cheikh mouhammad ibni hadi e cheikh ubayd al jabiri ɓeɗo no jeeya e ɓurɓe bonnitude ɗum ɗon holli wonde ko mere bid'a hasana alaka dina allah tabaraka wa taala abada ɓe maki fal ihdasu yudni ila saqar ɗum ɓannay neɗɗo faade e yiite jahannam ko waɗi no cheikh l'islam bin taymiyata ɓe makiri noon wonde neɗɗo bid'a kanko neɗɗo on kullama jtahada fi bid'atihi fa bid'atuhu tuziduhu bu'dan min allahi tabaraka wa taala kanko neɗɗo on wono ɓeydori wono tinnori wo ka bid'a makko ko noon bid'a makko ɓeydirtamo woɗɗitagol e allah subhanahu wa taala yimɓe bid'a ɓen ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe si kamɓe o ɓeɓindirama ko ɓurɗo hakkindade bid'a o ko ɓuri bonde e maɓɓe ko kala ɓurɗo tinnade ka nder bid'a ko noon tigi tinnori ka bid'a o ko noon o woɗɗitori allah subhanahu wa taala no hakkindinori ka bid'a o ko noon o ɓattori idan neɗɗo on no hani wattude ile muɗum ɓe maki wala tajlisan inda almujadili sa'atan fa anhu rasulullahi min qablu qad zajar ɓe maki wala tajlisan wata jooɗo inda almujadili ka oɗo neɗɗo mo tawata ko wenjowo bimana mo tawata o ɓanginanama alqur'anu wassunna ala fahmi salafi o daro o wenjira ɗum bi kalamihi wa bi ara'ihi e pehe makko ɗen e ko nandi e sifa ɗin piijen ɓe maki oɗo neɗɗo mo annduɗa ko ni wayi so wiyanama sahaba ɓen ko ni firiri o ɗaɓɓay ko o wowla so wiyanama ko ni sahaba ɓe wonirno o ɗaɓɓay ko o wowla ɓe maki oɗo neɗɗanke madama o yiɗa lawol salafuna salih woni neɗɗo mo tata ko pehe makko ɗen e beleɗe makko ɗen ko ɗum ɗon o jokkata ɓe maki oɗo neɗɗo wata jooɗo takko makko sa'atan hayyeru sa'a goto wata woni takko makko few ɓe maki fa anhu koye oɗo rasulullahi nelaɗo alayhi salatu wassalamu min qablu ko atti qad pellet zajara wonnoɓe ñermi fi makko ɓe rentini fi makko ɓe aydini fi yake makko neɗɗo si woni o neɗɗo mo tata yujadilu fi ayatillah walla yujadilu fi sunnati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wona umar bne alkhatabi radiallahu anhu ɓe makiri noon ma jadala mujadilun fi dinillah illa bilbatili ɓe maki hay e gooto darota ko wenja e qur'ana walla o wenja e sunna si wona ko waddata kon ko batil o mere waddata wan noon alhaqu ko ma thabata fi kitabi rabbil izzati wal jalali wa sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko neɗɗo maɗɗiɗo qur'ana ala fahmi salafi e sunna ala fahmi salafi oɗo innete maɗɗiɗo gonga wan noon kullu ma yalfiduhu fa huwa haqqu kala ko o wowlirta qur'ana e sunna kon ko gonga laaɓuɗo enan neɗɗo mo tata ko ni andirɗa fiyake makko o wata wonu takko makko abadan wata jooɗo takko makko ko waɗi oɗo ko jalisun su'in ko neɗɗo mo tata ko jooɗodaɗo bonɗo sa jooɗodi makko ko nambar to jooɗoɗaɗo bonɗo fadlan noon ya yawɗetta gandal e jungo makko fadlan ya yawɗetta gandal e juuɗe makko hada ashar ɗum ɗo ɓuri bonde waɗi neɗɗo on
mo hanirentade moƴƴa so yi ibni abbasin ɓe maka ni no en wonde la tujalisu ahla al ahwa'i fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub ɓe maki taw joɗudu yimɓe beɗa ɓe joɗodugol e maɓɓe ñawisinayi ɓerɗe ɗe wata o wallu abada si a andi tun neɗɗo si a feññinanimo qur'ana e sunna ala fahmi salafi yujadil la tajlisanna indahu wata joɗo tappo makko abada fadlan janga e juuɗe makko walla fadlan landoɗamo mas'ala dina oɗo ko neɗɗo mo tata ko mo hanuɗa tertade few waɗi ko insanun neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko o fasid neɗɗo bon wondugol e makko ko nambara wonandema an tigui ɓe maki wa man radda akhbara annabiyi muqaddiman li khatirihi dhaka mru'un ma lahu basar ɓe maki wa man radda wonɗo wo wonɗo ruttuɗo akhbara annabiyi sallllahu alayhi wa sallama humpitte nelaɗo alayhi salatu wassalam mana muɗum sunna maɓɓe on foti koko ɓe maati walla koko ɓe golli walla koko ɓe tabintini ma ko ɓe sifitori kala neɗɗo humpitaɗo ɗum ɗo o rutti ɗum ɗo muqaddiman tawi ko o ardinɗo li khatirihi bi mana miijo makko ngon e haqqille makko ɗen e faamu makko on kanko o ardina ɗum ɗo o rutta humpitte nelaɗo alayhi salatu wassalamu o bugito sunna maɓɓe on ɓe maki dhaka o wawɗo ni imru'un ko o neɗɗo malahu ala namo basar gite ɓernde haysi ɗe ka yaasi no yi'a fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ɓe mana jomi men si wi goɗɗo ko bonɗo tawi koye ña aybingol mo o woni wona gite ɗen ka yaasi o faandi ko o faandi ko gite ɗen ka ɓerɗe ɗen ɗe tawata ɗe yiyay gonga wonde anda ko gonga ɗe yiya mere ɗe anda ko mere kala noon neɗɗo mo tata modi e hino sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu sarahatan o ruttira ɗum ardingol haqqille makko ɗen o terto on sunna ɗum few ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo ala gite ɓernde ɓernde makko nden ko miwɗu nde ko neɗɗo bonɗo oɗo waɗi so tawi neɗɗo no wawɗa wo no wawɗa si sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu tabiti aray ko wonanma ko ñentingol sunna o wa kadhalika si adna on fof fottiɓe sinci goɗɗum ɓe wi ko ɗum ɗo sunna on no waliɗa ɗettu sunna on tertoɗaɓe waɗi imamu shafi'i ɓe maki rahimahullah wonde ajma'a almuslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yahillu lahu an yada'aha li qawli ka'inin man kana ɓe maki julɓe ɓen fof fotti wonde kala mo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu feeñani tawi laaɓi posko sunna maɓɓe dagantako mo no harmani mo yo terto on sunna jokka konngol wonɗo wo wonɗo walaw kana abahu haysi tawi on ko baaben makko walaw kanat hara on ɗon neɗɗo o laatiki hara ko biro makko wonɗo wo wonɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu si feeñanimo dagantako mo yo terto on ɗon sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o jokka goɗɗum ngo ko wona o waɗi si imam ahmad ɓe maki man radda haditha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halak ɓe maki kala neɗɗo wiyaɗo e hino hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam o ruttamo ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo tata himo e tuni gayka halakuye kono enen hande heedo goɗɗo ɗaynamo hino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hunde kaari ɗoro innamakere ɓe harmi kaɓe waɗɗi no ko tana a neɗɗo wiyetiɗo ko a sunnayankeje abdoullahi ibni umar jaɓuɗo ugginanade baapere ɓenno baape dey jaɓuɗo ugginanade baape tawi haysi ɓantike memata baape ɗen memata ɗum tawi ko sabu nelaɗo alayhi salatu wassalam no uggini tun ɗum ko dina noon nelaɗo ugginike alayhi salatu wassalam sahaba ɓen ugginike ibni umar uggini ɓewi an aysa ɓantike a feewi na a memata baapeɗe wona baapeɗe mematama ɓe maaki nelaɗo allahu sallllahu alayhi wa sallama ɓe uggina hoore maɓɓe nden mimmi ɓanta hoore ande goɗɗo ñentinirini nelaɗo alayhi salatu wassalam ka fiya kuuji ɗum ɗo ko fiya aduna ni kaka dina waccata keta ibni umar ara eno ha e nokkure e leggal ɓe tettani leppol ɗon
ɓe itta kakoy koye ha gasa ɓe ƴakka kum ɓe goso ɓe maka ñande goo min arduno e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ha ɗo ɓe taƴi ɗo lekkum ɓe gosi ɓe arayno e leggal ley ɗowdi leggal ngal kala leggal ɗon ɓe jooɗo ɗon ɓe fowto seeɗa si ɓe woni ɗo yeru dumunne ɓe immo ɓe nanga ngal ɓe maka min arduno e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ha ɗo ɓe fowti ɗo e oɗo acce sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam haula irrijal ko ɗum ñande goɗɗo arno tawɓe o landiɓe fi ko wiyete attamattu min al umrati ila al hajj ɓe maaki wonde qad qala hu annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo on ɓe maaki ɗum ɓe rerɗini kadi o yayni wonde sami'tu abaka yanha an dhalik mi nani noon baben ma no haɗa ɗum kamɓe ibni umar ɓe fewtimo ɓe maaki khalli anni aqulu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa taqulu qala abi ɓe maaki accitan selan iwtakko am mi innama nelaɗo allahu alayhi salatu wassalamu ɓe maaki inna baben am min ɓe maaki ko konngudi ɓe woni ko heɓɓodirte oɗon sen daari en taskike en tawa e namere joomi ɓe wiɓe radiyallahu anhu ono ɗo aya sunna no waalo ɗo ha gasa bolonɗa jooɗo to ɓe inna hunde kaari wakkiloɗa jokka ko ɓe jokki ko tertoɗa sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam walla hay na bolonɗa patron ma mo gollidata on tan min sa waɗa hunde kaari a tertoto ɗum onon ɓe maaki wonde wa man radda akhbara annabi kala on neɗɗo ruttuɗo kumpitte nelaɗo alayhi salatu wassalam mana muɗum sunanahu sunnaji maɓɓe ni muqaddiman tawi ko ardinɗo li khatirihi miijo haqqille makko ɗen e faamu haqqille makko ɗen dhaka mru'un on ɗon ko neɗɗo mo tata ma lahu basar o ala gite ɓernde few ɓe maaki wala tasma an da'iya alkalami fa innahu aduwwun li hadha ddini an hamlihi hasar ɓe maaki wala tasma an wata heɗo wata nanan da'iya alkalami neɗɗo mo tawata ko noddowo ila ilmi alkalami la yad'u ila alkitabi wala ila sunna bal yad'u ila ilmi alkalami ay ila al ara neɗɗo mo tata na e qur'ana e sunna o noddata ko o noddata ko faade e falsafa e ko nandi e sifa ɗin piiji mukk himo joɗɗini aya qur'ana ka sahabaɓe waɗimo ɗon himo joɗɗini hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam ka sahabaɓe waɗimo ɗon e maaki o wata heɗo mo fa innahu oɗo neɗɗo aduwwun li hada dini ko gaño ka diina allahu ni ko waɗi noon ko wonɗo ka wayelde wonɗo sakkade jama on e dina salaf kamɓe ko ni ɓe woni ɗum goɗɗo si woni jeeyaɗo min ahlil kalami ɓeɗotako ko ɗum imamu shafii no jeeno e yimɓe ɓe tata ko ɓurɓe sattude e ahlal kalami eɗo yimɓe ɓe tata ko woliraɓe pehe muɗum ɗen terto qur'ana e sunna woni yimɓe ɓeɗaɓen imamu shafii no jeeno e ɓurɗo sattude e maɓɓe oɗo waɗi kay kamɓe imamu on ɓe maaki wonde mabtuliya ahadun walla abdun bi shay'in sharrun wa adarru min hono enete min an yubtala bi alkalami siwa shirki ɓe maaki kamɓe imamu shafii wonde jiyaɗo o jarribortake hay e hunde jiyaɗo jarribortake hay e hunde ɓurde bonde ɓurde lorrude ɓurayde mo lorrude ɓurayde mo bonande e bakkatu no o way wono o way ɓuri kanko neɗɗanke on yo o jarribore ukkagol e ilmul kalam siwana shirku billahi jalla wa ala siwana ashirk ɓe maaki la an yubtala al insanu bi kulli sharrin siwa shirk khayrun lahu min an yubtala bil kalami nde neɗɗo jarriborte bakkatuji ɗin ɗi fof majji siwana shirku ɓuri mo moƴƴande edi yo jarribore alkalam ko ɗum ñande goo kamɓe ɓe maaki min hara mi landa neɗɗo si woni jeyaɗo e min ahlil kalami ko honɗum islamu ñawete e makko ɓe maaki min feere am min shafai ko yo nange ibnu abdul barri ɓe filli ɗum ka jami'u nenete fadle l ilm ɓe maaki wonne
ko yo on tigi nange o walline o focce foccande tiiɗunde foccande muusunde o gayne o ronde kadi e hoore mbaɗɗateeri o jindine ka maketiiji e nokkeli ka jama o moɓete ɗum jama o fof nodde e hoore makko inne honɗum wonde hada jazau man taraka kitaba allahi wa sunnata rasulihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama wa akhada aw wattabaa ra'yahu walla ara annasi ɓe maaki inne wonde ko ɗum ɗo woni joddi kala neɗɗo tertiɗo deftere allahu nden e sunnanelaɗo alayhi salatu wassalamu o jokki feere makko nde walla o jokki feere goɗɗo goo ko wonaɗo goto e jannganakojo maɓɓe filli wona ibne abdilbar ɓe fillori noon wonde ñande goo tawi ɓe hoɗidi e goɗɗo ɗamɓe ɓe dow kanko mo ley neɗɗo jeyaɗo min ahlil kalami ɓe nani noon on hino yewtida e hoɓɓe toon fi al kalam ko yowdiri e fiyakuji fiiji bida e ko nandi e mum imamu shafa'i ɓe sonko molanami ɓe yalta ɓaɓe yalti ɓe ari imamu shafa'i ɓe maaki wonte la tujawiruna biljamili wa illa la wajjahtu ay amri ila abdilwahidi fa yakfinikum ɓe maaki ko be wondironge amen kawtironge amen no moƴƴiri wowlon konngudi moƴƴuɗi hara ko konngudi iwɗi ka qur'ana e ka sunna hara na falsafa jilloton e diina kam ɓe maaki so waɗali ɗum mi yahay mi yiida e abdulwahid tawi ko on laami soori fuu on saa on zaman ɗon kaɓe wonnoɗon e nokkure nde o yonanmi bone moɗon ko waɗi onon kawtirgol e moɗon ko tana wowlugol mon ɗiɗo konguɗi raaɓa yimɓe ɓe min wondi e muɗum ɓe andi si tawi neɗɗo ko ni wondirayno yimɓe neɗɗo ɓiɗa arayno hannde naane kono ɗo hannde sa taskiki alhaali men on goɗɗo woni neɗɗo biɗa wona neɗɗo biɗa ayeɗo neɗɗo sunna no haɓa neɗɗo sunna o welda e neɗɗo biɗa o yiɗa neɗɗo biɗa o naɓida e makko ɓuri ko naɓidata e neɗɗo sunna ko ta ko woni hakkunde makko e neɗɗo sunna o fof ko halalu e aduna yankewe oɗa neɗɗo biɗa ma dama manafi'u duniyawiya no hakkunde maɓɓe o naɓida e on ɗon sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan no ko tanama wala nan salaf kamɓe ɓe heɗutano ko neɗɗo biɗa few eyi ndeñane e jantino oɗo mouhammad ibne sirin koɓe feƴƴindinno e yimɓe biɗa yankoɓe arnoɓe ka maɓɓe ɓe wi yoɓe jangamɓe aya qur'ana ɓe maaki acce ɗum ɓe wi yoɓe jangamɓe hadis ɓe maaki acce ɗum ɓe maakani ɓe immoɗon mami immo ɓeya immi ɓe landa fi honɗum ɓe maaki ɓe si janganilan aya qur'ana ɓe waylay firo makko si ɓe jangi hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waylay firo makko joni noon si ɓe wayli ɗum ɓe acci deylan e subaha ka ɓernde an tawa ko ɓe mi yango fi ñortugol on subaha yimɓe on imam Tawus jeyanoɓe e min kibari tabi'in ñande goye ɓe seppida e ɓiɗɗo maɓɓe no wiye Ibrahim ka lawol ɓe yehi ha ɓe fotti e neɗɗo mo tata ko neɗɗo min ahlil ahwa'i wal kalam hewtugol maɓɓe ɓe wi ɓiɗɗo maɓɓe o ya Ibrahim ɓe maki ij'al usbu'ayka fi udhunayka ɗettu kolli ma ɗin ɗiɗi ukka ka noppi ma ɓay konko waɗi oya fuɗɗi no wowolde konguɗi beɗa ay ko nandi e muɗum ɓe ewni pay konkum ɓe maki ya Ibrahim ushdud tiiɗi moƴƴa kolli maɗin ka nder noppi ma fiita ɓiɗɗo maɓɓe o nanu konguɗi yimɓe beɗa ha ɓe yawti ni kam ɓe yowo ɗaɗi ɓe maki la tasma an da'iyal kalami wata heɗo neɗɗo beɗa aya ɓe no kafita ɗo radio woy yimɓe biɗa no waajo on tigi jooɗo ɗon e heɗama o nanomi dara on ko ɗum ɓe wolta ka ɓen karmo ko ɓe molanaɓe tabi'inaɓe jabali heɗagol neɗɗo biɗa ɗon ɓe hoolaki gaɗugol maɓɓe e subahaji makko ɗin ko awoni dettude tamma fo e heɗagol ɓe innanomi dara on ko ɗum ɓe wolta ɗo ko tana o imam maliki ñande gooɓe nanno talibajo maɓɓe no yewta konguɗi seeɗa ko yowndiri e kalam ɓaɓe nani mo yewta ɗum on saatiɓe makanimo ya hada kam wa'astukum wa antum la tatta'idun o ittiri fodde jelu woni komi waaji on e fi oyɗo ahlal kalami on ala e waajitade ɓe maki ama qultu lakum la ta'khudhu min ahli lkalami fa inna ahla lkalami zanadiqa ɓe maki mi wiyali on wata on heɗo yimɓe bida'a ɓen ɓen ko yimɓe ɓe tata ko naafigiɓe noon wata on heɗoɓe ko tana ɓe ñaaɗi moƴƴat
noko tana neɗɗo sunna sida faala hisude a jottako takko neɗɗo bida a heɗotako o ɗum ɓe maki la tasma'an wata heɗo da'iyal kalami neɗɗo mo tata ko noddowo faade e pehe wana e dina o sunna e onu ko noddata fa innahu ko waɗi oɗo aduwun ko o gañoli hada dini kaɗo dina an hamlihi woni e rondagol ko o wowlata ko hasar ko innete hasar ko ta'abun wa kallum bi mana ko teddi moƴƴa sattende molanade neɗɗo mbiɗa si wonnima piije a heɗi keɗi ɗo ya surtodire ɗum ara e ɓi golle ko waɗi ko subu hay molanangi dongal molanangal woni ko fawiɗa فماك وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر بمعنى وأصحابه أي أصحاب علم الكلام فدو يمبي يتوتك بيمبي gandal haala kal tawata wana gandal ɗeftangal e qur'ana e ka sunna tawa kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famiri noon gila e sahaba ɓen e tabi'ina ɓen e atba'u tabi'in e ko hikkiti ɓen ɗon e yimɓe ɓe tata ko jokkituɓe ɓen ɗon ɓen e moƴƴere nden ko ɓe yimɓe ɓe tata kad pellet abda'u ɓe sinci ka dina allahu tabaraka wa ta'ala ay kamɓe ashabul kalami madama gandal maɓɓe ngal kana gandal ɗettagal ka qur'ana e ka sunna ala fahmi salaf ko ɓe yimɓe ɓe tata pellet ko ɓe sincuɓe ka dina allahu tabaraka wa ta'ala wa tanatta'u ɓe sattinike kadi ka nder diina allahu jalla wa ala ɓe sattini sattinande molanade ɓe ndaari wano khawarij kañum may mu'tazila ɓeɗo no jeeya e wiyete ɓen gulatul mubtadi'a bimana ɓen ɓe tawata ko ɓe pantimɓe feƴƴintini ɓen e yimɓe bida'a ɓen yani khawarij ɓe yimɓe ɓe tawata yukaffiruna almuslimina bi kaba'iri dhunub ko ɓe hefirɗinayɓe ɓeɗo julɓe sabu bakkatuji mawɗi ɗin bakkatuji ɗi tawata wana yaltinayɗi islamu ɗin ka shurbi alhamri والزنا والسرقة وقتل النفس المحرمة ونحو ذلك من الكبائر kamɓe neɗɗo si waɗi bakkatu mawɗo haysina yaltinayɗi islamu ɗi yukaffirunahu bisababi dhalik hada tanattu'un wa tashaddudun fi ddin kamɓe man shariba alhamra fahuwa kafir wa man zana fahuwa kafir wa man sariqa fahuwa kafir wa man kadhaba fahuwa kafir wa man qatala nafsan muharramatan fahuwa kafir andi ko ɓe yimɓe ɓe tata tashaddadu wa tanatta'u o yimɓe fattiniɓe ɓe tiiɗini gadine allah tabaraka wa ta'ala moƴƴa wattude e muɗum ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoorema ɓe dagine ƴiiƴe julɓe ɓen adama ɓe heferɗini julɗo sabu ɗin bakkatuji ɗon ka ɓe heferɗinimo ɗon ko ɗon kadi ɓe dagini ƴiiƴam makko ɗan ko wareteɗo annon ɓe kontimo ko kafirun murtad kefero murtuɗo hukmuhu wa yuqtala yustatab wa illa yuqtal wa kadhalika jawle julɓe ɓen kadi kamɓe hiɓe dagintini ɗum istahallu dima almuslimina wa amwalahum wa hakadha yukaffiruna hukama almuslimin ala annahum la yahkumuna bima anzala allah ɓe mari mande kadi molanande nde tata yimɓe buyraɓi raɓirama nden ɗon e oɗo zaman meɗe ɓe heferɗiniray lamɓe julɓe
sabanede ma tawde ɓe ñaawirta qur'ana e sunna kamɓe kala lamɗo laamiɗo si tawina qur'ana e sunna o ñaawirta yukaffirunahu kontemo ko o keefeero yajuusu lkhuruju alayhi no dago yaltugol e dow ma yajuusu lkhuruju alayhi no dago yaltugol e dow makko hamɓe hakada yarawna al umur ɓe inna wonde joomi meɗen tabaraka wa taala o wi man lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun kala mo ñaawirali ko allahu tippini kon ɓen ɗo yimɓe ko ɓe woni heferaɓe goo kamɓe khawariji ɓe andira kaffaru aliyan kamɓe yarawna anna aliyan kafir ali ibni abi talib kamɓe ko kefero kamaɓe wa kadhalika uthman ibni affan kafirun indahum وكذلك معاوية ابن أبي سفيان كافر عندهم عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته ابنة حبيبه كافرة عندهم وهكذا أولو صحابة طلحة ابن عبيد الله أنكدك كافر كما خوارج كم بيدو يدي كو بهفر دين بيوغا صحابة بيبي لمدن دونو جيايد بهفر دين yonnon e hoore ɗum kala lanɗo mo ñaawiraale qur'ana e sunna haysi o juulay haysi o hooray haysi mo nodditi ka islam fa huwa kafirun indahu sabu won ɗum wo bi nafsi hadihi l aya tawi kamɓe hoore maɓɓe koɗum waɗi si wiwɗen anen moƴƴa ko cheikh l islami ɓe maakinanen on par ce que ɗum ɗon no jeeya ko heedi hawariji ɗo hay ɓe ƴettu aya on ka nder qur'an ɓe firimo ɓe yiltaki e faamu sahaba ɗum ɗum kamɓe cheikhul islami ɓe maaki fillitoɗe maako maɓɓe on moƴƴa ɓe maaki man zanna annahu ya'khudhu min alkitabi wassunnati biduni an yaqtadiya bisahabati wa yattabi'u ghayra sabilihim fa innahu min ahli lbidai kala neɗɗo sikkuɗo o waaway ƴettude ka deftere allahu e ka sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam o faamana hoore makko tawa o ruttaki e faamu sahaba ɓen o sikki o jokkay laawol gol ngol wona laawol maɓɓe ngol o woni kadi e hoore ɗum jokkugol laawol ngol wona laawol maɓɓe ngol fa huwa min ahli lbidai khawarij ɓe ɗetti o aya si ɓe yiltintinnomo e tafsir abdoullahi ibni abbasin on heɓotanoko waɗi abdoullahi ibni abbas hiɓe tafsiri aya on sarahatan ko laaɓi tas aya on ko aya mo tata no anda himo mari ma'naji ɗiɗi oɗo si tawi cheikh al albani alayhi rahmatullah ɓe windi risala mustaqilla fi muɗum ñawore neɗɗo mo tata o ñawirta qur'ana e sunna ko honɗum islamu wiyima ɓe windi risala on cheikh ibni bas waɗi taaliq e makko cheikh usaymin waɗi taqrib e makko ko risalatun mali'atun bil baraka risala heewuɗo tefko wiyete barke ma'ana aya on mo mari ma'anaji ɗiɗi kufru on no wona akbar kufru on no wona asghar honto wonta akbar si tawi neɗɗo o ñaawiri ko wona qur'ana e sunna o fiɗi wonde konko o ñaawiri ɗon imma no ɓuri qur'ana e sunna ɗon kufru on ko akbar walla o fiɓi no fota e qur'ana e sunna ɗon kufru on ko akbar walla o fiɓi no qur'ana e sunna no ɓuri ɗum kono ɗum kadi no dagi ka ñaawinore ala probléme ɗon kadi kufru on ko akbar lazimala ɗiɗo nokkeli tati kono amma si o ñaawiri qur'ana e sunna tawi himo fiɓi wonde ko qur'ana e sunna haani ñaawirde ɗum ɗa kañum ko ñaawiri ɗon kon haana ñaawinorde few duwaka ñaawirede ɗum ɗon e hoore muɗum aray kufru mo waɗi on ko kufru asghar ko jeyaɗo e min kaba'iri zunub kono yaltiniramo ka islam maki ko ɗum ɗo woni firu kañum aya on yon noon madama kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tata ɓe ruttaki e konguɗi sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ruttaki ko ɓen ɗon faami kon ɓe sattini ka dina ɓe majjini jama o sina ɗum no anda wonde kullu hukmin yukhalifu hukma allah
وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم الجاهلية وحكم الطواغيت kala ñaawore lundinde ñaawore allahu e ñaawore nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ñaawore majjiyanko ko ñaawore taghut la shakka fi dalik kono noon na kala mo ñaawirale qur'ana e sunna wiyete o yalti islam par ce que kufru asgar no waɗi kufru akbar no waɗi ne andi no tabiti e hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad kala yawɗo tawi bileejo o gongini bileejo on ko bileejo o wi'imo kon no nodditi no andi ko wirni o tabintinani bileejo on no andi ko wirni o wiimo yaññay arsike o tabintinani on yaññay arsike kañum tigi faqad kafara bima unzila ala muhammad fal kufru akbar ɓe maali kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din ɓe maki wata o yiltito ɓaawo wonton heeferaɓe woɓɓe e moɗo wara woɓɓe on kufuru ɗon ko kufuru asuhar oɗum cheikh usamin ɓe maki jogitoɗen qa'ida ɓe makir noon ka alqawlu lmufid sharhu kitabi tawhid ɓe maki kala ka tawata addama kufru tawi ko nakira nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki kufru tawi ko nakira haray ko kufru asuhar si ɓe maki kufru tawi alkufru tawi ko marifa haray ko kufru akbar kufru nakira kufru asghar alkufru marifa kufru akbar misal mum kufru hara ko nakira on la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kadhalika be maki wonde isnani riwaya go isnatani fi nnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fi al-ansabi wan-niyaha ɓe maki piiji ɗiɗi no yimɓe ɓen ɓurɓe ɗurde e maɓɓe ɗin ɗon piiji ɗiɗi kadi keferaɓe aybingol leñol goɗɗo kañumma e neɗɗo mo tata ko wullirowo hito muɗum ngo yaltinango limta fesa e hoore mayɗo hande ɗi si wonno kufru akbar ara no buy yalti islam ka kono kufru on ko asgar ɓe maki kufru no ara kaɓe makata alkufru misal muɗum ɓe maki inna bayna arrajuli wa bayna alshirki walkufri tarku lsalah walkufri tarku lsalah faman tarakaha faqad kafar ibni usaymin ɓe maki kufru on ɗo madama ɓe maki walkufri ko kufru akbar si on tigi acci julde nden bil kulliya fa huwa kafir fami idan khawarij kamɓe tanatta'u بهفرني وجدي كم يرون الخروج على حكام المسلمين قال لن مناور تقرأ السنة فهو كافر هذه عقيدة الخوارج إنهم يوتون عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة كم مناور تقرأ السنة بفتش بلنان تفصيل نوالي تمام إذن بيدو تنطع وكذلك معتزلة يهور مود تنطع معتزلة كم بقري بيي قد يودي بكاتو مولو on ta kefero kono yalta islam ona fi manzilatin bayna almanzilatayn la yakunu musliman wala kafiran bal huwa fi manzilatin bayna hatayn almanzilatayn onon be lutondiri khawari ono amma fi kala khara yontigi maayi o iwali don e fo be fotti wo ko yite jahannama o lutto to si goddo maayi fenay kambe ga mabbe ko yite jahannama o lutto yawata fi ndo wana tashaddud wa tanattu fi din ay be maaki wonde kambe ashabul kalami abda'u be sinti ka dina Allah tabaraka wa ta'ala wa tanaffa'u be sattini ka dina el hado maaki yasiru wala tu'assiru be maaki ad-dinu yusr dina ka be nelira kan kambe ko newi ka be maaki newi ne wata on satti ruwadi ti jomi men tigi yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra fama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj dina kanko newi ka sinama non dina kanko newi ka kadi wana ko buyi famata ko ase woɓɓe go ko famata dina kanko newi ka o kala ko ɓe ndaari ɓe tawi kamɓe no sattaniɓe ɓe fama en non nayi dina kan jeeya o wayi ko andata noon dina no newi haqiqatan ko kala jogitiɗo ka tigi
tawa o gumɗini net o décidi ko dina o jokkata on tawa islam ko fowtere o taway kadi sunna ko fowtere kono siɗa décidi a jumpay e bidaa a jumpay e geddi angay ga innama mayen juule nga innayno satti wa innaha la kabira illa ala alkhashiin ko ɗum joni mi wi wa man yurid an yudillahu ko yaj'al sadrahu harajan dayiqan laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ɓernde on tigi men faaɗay a kala ko wolna ka diina sikkay o fawa ƴawgol ka kammo hoɓɓe noon ɗi sa niɓe ɗo eɓe faw tikkaw gokkun ka hoore maɓɓe ɓe hara ko tikkaw gokkunni hara ko kun sanke kadi gokkunni inna tummode jaaja waɗe kun ɗo ka hoore mum subhanallah ɗum wanay mo si o fawmo ƴawgol ka kammo sattanay mo hay so o waɗi kun o ɓittoto on ara e nokkeli goo ɓe wakkiloɓe waɗa koy kono si ɓe yalti a nanay moy namodi hari mi ɓittike foote o ɗetta tikka on ko wokkaga sa ta hoɓɓe goo waɗugol hijabu gila ka ɗuure ha ka leydi tawano daasade hara fusi yaltita e maɓɓe ɗum no newaniɓe hattirde newagol bal ko si goɗɗum yaltiti e maɓɓe ɓe ɓitto ñallal ngal fof hara e ɓernde maɓɓe nden no jiiɗi ayi wo sendi ko naɗi gooti hoɓɓe si ari ɓe soodi coñcol ɓe ndaari ɓe tawi hawri ngol feƴƴa ngol hewta kolɓule maɓɓe ɗen bal ngol feƴƴa kolɓule ɗen ɓe nayi ɓe sotta no raɓɓiɗi ma si ɓe ɓornike tawi ko no woniri tayer joñowaniɓe coñci tawi no ari ha ka holɓudere ɗo ma no feƴƴi holɓudere nde seeɗa hewta talon paɗal ngal ɓe germa e tayer joom ɓornogol ɗin coñci no wara no sattani ɓe ɗo waɗi woɓɓe goo si ɓe ɓornike coñci siɗi memi hay kolɓule ɗen ko tana wonantaɓe ɓe jaɓa saɗi ɓornade ɓe ɓitto bal ɓe ittay tanki ɗi taƴaka ɓe watta woni ko sendi ko habiji gooti maki watanattau ɓe sattini alaɗo makani adi selluɗo wonduka muslim ittaɗo e abdoullahi ibni mas'ud ɓe maki halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un laaɓiji tati ɓe maki halkike ɓe yimɓe sattinayɓe halkike ɓe yimɓe sattinayɓe halkike ɓe yimɓe sattinayɓe kala kadi hukkiɗo sattini dina o yahay haka foola ha ko sattini kon foolam ɓe maki addina yusuf walan yushadda dina ahadun illa galabahu ɓe maki dina kan no newi goto tiɗinta dina kan e hoore makko si wonaka fooloyani o yaltoyta ɗum ɗo ko sifaji yimɓe ahlul kalam abda'u wa tanatta'u wa jazu ɓe yawti kadi hudud al haqqi ɓeeri gonga o nam jomi meɗe wiyen mo mari yeeso kamɓe ɓe ari ɓeni na yeeso o mari dey allahu wi no mari juuɗe ɓeni o ena juuɗe o mari dey ko doole allahu nelaɗo makani alayhi salatu wassalam allahu on no mari kolli ɓeni hiye o ala kolli dey woɓɓe goo kadi ari mi hin kam o mari yeeso e puis sifa yeeso adama ngo kanko e adama ko geece goote o mari ɓe daro ɓe nama a yeeso ango innayi ɓena yeeso allahu ngon ko non way almushabbiha almuattila kamɓe ɓe arde wona jahmiya en e mu'tazila en ɓe inna wonde o ala yeeso few ko wowliri ɗum ko min babil idafa no ay si innama baytullah wona allahu tippoto waalo ka juulirde ɓe dari ɓenni wala yeeso few wala kadi juuɗe few ko wowlirta ɗin piiji ko dambugol tun e makko mushabbiha sorti to kamɓe ɓenni oye mo mari yeeso yeeso makko ngon e yeeso ma ngon ko gootu juuɗe makko ɗen e juuɗe maɗen ko gootu asha'ira iwi to ɓenni o goonga mo mari juuɗe ka inde kono ka haqiqa na juuɗe ko doole makko ɗen hay ɓeɗo fo kullun ittaba'a hawahu wa ra'yahu ɓeynete ahlul kalami ahli sunnati wal jamaa ɓe wi honɗum allahu wi mo mari yeeso rabbuna a'lamu minna bi nafsihi allahu no ɓuri en andude hoore makko ango tigi wi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha o wi yimɓe ɓen heɓata gandal e makko kanko allahu sina yeri ko o humpiti ɓe ko kaye humpitoto fi makko sina ko wolnimo koko o humpiti e ngon imma ka qur'ana walla ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam humpitoto ɓe idan kanko joomi meɗen tabaraka wa taala e nelaɗo makko on ɓe ɓanginani en mo mari yeeso enen ahli sunna wiyoɗen joomi men no mari yeeso honno ngo wayi kanko tun andi ngo nanda noon e geeje hay e hunde ko kanko tun mari sifa gonɗo yeeso laysa ka mithlihi shay'un
wa huwa as-sami'u al-basir. Intaha al-amr. Mo mari juuɗe kanko wi juuɗe bal yadahu o wi juuɗe makko ɗen ɗiɗi o wi yadullahi fawqa aydihim kanko ɓanginani hen mo mari juuɗe ɗiɗi wiyen mo mari juuɗe ɗiɗi honno ɗe wayi allahu rabbuna a'lam kanko tun andi ɗe nanda noon e juuɗe tagore makko ne laysa ka mislihi shay mu'attila dartori ahli sunna kamɓe ɓeyna e ahli sunna ko mushabbiha o sayni allahu no mari juuɗe ara anandindinimo e tagorde par ce que ko tagore nden mari juuɗe ƴami mo mari yeeso anandindinimo e tagorde fayno a haqqille jaɓata par ce que an tigi hoore ma a darke ɗo joni ayni koyngal kaari ngal e koyngal bareeru ndun fi ayni koyngal bareeru a wi koyngal kaari ko ɗum holli ɗi nandi a wi yeeso bareeru ndun e yeeso ñaarir ndun ko geece goote ana gooto kollum kaari kum e honndu bareeru ndun woni kolli gooti inde ɗen noon nanda kono sifaaji ɗin no serti naɗi gooto ko ɗum waɗi ɓeeɗo o ahlal kalami ko ɓe yimɓe bonɓe wajasu hududal haqqi ɓe diwi keeri ɗi few ɓe naato e noon e inde allahu ɗen e sifaji makko ɗin ɓe naati ɗon hattirde naatugo par ce que mo kala e maɓɓe ko konguɗi mum jokki wona ko itta e sahabaɓe ɓe yahani ɓe maaki ɓe yawtiri keeri gongaɗin bil ifki fefindagol ayi bil iftira fefindagol wal ashar waynete al ashar ko al mujawazatu fil kadhibi wana imam al-Qurtubi ɓe maakiri yani ko yawtugol keeri ɗin ka fenande goɗɗo si feni ha o innama ashir aɗa yewti plafon ko ɗum annabi salihu wiwnoɓe sa ta'lamuna gadan manil kadhab al ashir innama al ashir ko al mujawizu fil kadhibi neɗɗo mo tata o lumbi keeri ɗin ka fenande kala fenowo fayda ko on nattanta leɗɗe alarba onon ay ɓe naati kamɓe yimɓe ɓiɗaɓe kala neɗɗo ɓiɗa mo yiwɗa andu ko o kazzab ɗum ta waɗo e ɗiɗi ahlul bidai kala mo yiwɗa e maɓɓe ko o kazzab ɓellet par ce que kala mo tata wowlirta qur'ana e sunna o ni o wowlay bismi dini o wowlay gonga o wolta gonga si tawina qur'ana e sunna ala fahmi salafi wowlirta a inni a wowlay bismi dini a wowlay fi din ko ndu wolta senani oɗon e ahlal bidai ɓe dendagal ma e yara yiide abiyatiji maɓɓe yeesoji ɗin koɓe détail e darsuji yare ɗiɗi inchallah koɓe janti fi alhaaliji ɗeɗo yimɓe ɓeɗa ɓe maaki wo hus jogi to wasfahum sifa koɓe sifa kon kamɓe ɓeɗo yimɓe bidaa an sahibi shar'i immorde e oɗo wondiɗɗo sharia woni nelaɗo alayhi salatu wassalam innahu kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu shadidun alayhi hiɓe tiiɗi moƴƴa ɓe ñaaɗuno moƴƴa e dow ɓeɗo yimɓe bidaa sabu honɗum ɓe ñaaɗanno e maɓɓe wane laamu on ɗo ko laamu taalili lilladi minhum habar bimana sabu konko ɓe humpita ɓe ƴellintina immorde ka joomi maɓɓe fiyake kamɓe yimɓe biɗaɓe lilladi minhum habar anamu cheikh abdourazaq ɓe maaki ka sharhu maɓɓe wonde mana muɗum on ko li sababi ma atla'ahu llahu alayhi wa a'lamahu minhum sabu ko allahu ƴellintini nelaɗo alayhi salatu wassalamu o andini ɓe e fiyake ɓeɗo yimɓe ɓeɗa waɗi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam a ndaari makuji maɓɓe ɗin a tawiɗi tiiɗi moƴƴe e yimɓe ɓeɗaɓe a ndaari wona hedde hawarij ɓe maaki ko ɓe kilabu nar ko kamɓe woni bareji yiite ndin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki hayin e haqqe hawarij ɓe maaki kamɓe woni sharru qatla tahta adimi sama kamɓe ɓuri bonde e ko warete kon fo e ley oɗo asama allahu jalla wa ala ɓe gayni ɓe maaki la in adraktuhum si min nelaɗo mon o mbi wurunu ha mi tawtidiri e maɓɓe ɓe maaki la aqtulannahum qatla aadin mi wariraynoɓe no aadin koɓɓe warirano mi taƴayno koyeɗen mi senda e ɓalli luttuɓe innahu la shadidun alayhim وكذلك القدرية كم بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي لا تسلموا عليهم
بماكي وند إذا مرض أحدهم ولا إذا مرضوا بماكي لا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم بماكي تونسال من بفيو سيتبي هوري بنوني تأندارو بسيب ماي وتنجوك فريد مكي إنه لشديد عليه إلانه عليه الصلاة والسلام شديد على أهل البدع بماكي وقد عدهم قمدي لميدة 70 صنفا نونيجي جئي نبينا النباج ميدنو نونيجي كفان جئي نبينا النباج ميدنو وصنفين نونيجي دي معنى مودم لميدة النباج ميدنو نلادو ميدنو نونيجي woni sifaje woni fecce cappande jeɗɗi e ɗiɗi kamɓe yimɓe beɗaɓe ɗo ko ɓe waɗi ishara koye hadis abi hurayra o hadisul fira on ɗon ka musnad imam ahmad kañumma e ka sunan ibni maja nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki iftaraqat ilyahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة أي ببانجني وند مفتما بين فتشة فتشة جبان بيجي تاتي ما في كفد ووتر وانت هو يقول غادي يلوتو دافو كو ماجودي den ɗon pop majje ko ɗe majjude ko ɗen non ɗon e jantanade ɗum wonde nelaɗo limuno yimɓe ɓeɗaɓen ɓe waɗa e feddeji capanɗe jeeɗiɗi onema o ɓe maaki koye maɓɓe ɗen fop kaɓe funti ɗum ko immorde e khawariji e murji'a kañumma e qadariya e shi'a rawafela ko ɓeɗo woni koye ɗen artuɓe ɓen fof koye ɓeɗo woni ko salɗi ɓe dendangal maɓɓe ɓe maaki kullum gooto kala e maɓɓe muhdithun ko sincowo ɓe mana ko beda ayankejo gooto kala e maɓɓe ko beda ayankejo fedde kala fedde za'igun nde tawata ko ne fedde oñinde iwi e gonga o ay munharifun wa ma'ilun wa adilun an tariqil huda ani ko fedde nde tata ko oñinde e sandal ɗunde pottiti few e laawol gongal ngol kullum goto kala e ɗin ɗon feddeji muhdithun ko fedde sincude fedde bid'ayankore za'irun oñinde kadi few seli laawol gongal ngol za'ir waynete az-za'ir ko ad-dahishu mana muɗum ko al-mutahayyiru ni ko neɗɗo weemuɗo goto kala e maɓɓe ko weemuɗo ay yimɓe ɓeɗaɓe ɓe sertata e wemere ɓe sertata e wemere few goɗɗo so woni neɗɗo beɗa la shakka koye wemere tumolum par ce que kamɓe tigi hoore maɓɓe ɓe fof ɓe pottato kay biɗayankoɓe ɓe fedde wotere a daraytaɓe luuɓe kade tiɗɗo misal suufiyankoɓe kade tiwano tijjaniya tigi joni e hoore muɗum tawa woɓɓe goo tijjaniyankoɓe goo dingira e to no jogui goɗɗum ɓe laɓa ɓe ngala ɗum yara ɓe laɓe ɓen no jogii goɗɗum ɓe telemele ɓen jogaaki ɓe telemele ɓen no jogii goɗɗum ɓe pita ɓen ta jogaaki ɗum ɗum ta noon ɓe fof koye ko fedde wotere nde woni ko ɓe humi kono ndara tawa tariqa maɓɓe on nokkeli goo no ser yaha tawa ɓe ya huminayɓe to no huminirta noon e ɓe ya huminayɓe to na gootum ɓe huminta waɗi neɗɗo ɓeɗa so woni to madama a tertike qur'ana e sunna a jooɗike ko a ɗettay ɗo inna ko ni yaha ha e laawol fottoya e nastugo inna est-ce ɗon kadi ko noon on ɗon nastuno gasa changement direction o yaha kadi ha yoya nastugo inna est-ce ko ni arta kadi par ce que madama ko jokkuɗa kon na qur'ana e sunna on ko addi kon idan ko be pehe moɗon ɗen nden luutodir andi ko ni jomi mi wii afala yatadabbaruna alquran walaw kana min indi gayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira si tawi naka allahu nde iwrunoɓe tawno toon lurre heewde kono ma damaka ka allahu nde iwri ayata lurre ka qur'an
qur'an o e sunna on kadi ko non jogondiri idan haray neɗɗo on no hanani o yo wattu ili moƴƴa kadalika shi'a rawafida ko non woni fiyake maɓɓe o sa ndaariɓe ɓe fof ɓe innude ko ɓe yiɗuɓe ali ono ndaarata no ɓe jogitori ali noon ɓe fof naagoo no ɓe jogitori ahlul beyti noon ɓe fof naagoo no ɓe jogitori sahabaɓe noon ɓe fof naagoo tum ɓe jogiti ndaara alhaali maɓɓe on to wona e ɓeɗo isna ashariya ndaara wona musawiya en ndaara wona zeydiya ko nande sifa ɓen noon taskoɗa fiyake maɓɓe on tawana alhaali gooto ɓe jogi nanone noon haɓe fof noon ɓe nodditi wonde koɓe atba'u aliyi wan noon ko ɗum wiyete a shi'a kamɓe ko noon ɓe famiri o ko innete a shi'a ko atba'u aliyin wa ansaruhu kamɓe ko ɗum ɓe nodditori men inne iran neɗɗo yo wattu yiɗi moƴƴa o anda fowtare men fuu e kisal ngal fuu ko fi kitabillahi wa sunnati rasulihi ala fahmi salafi l umma e deftere allah subhanahu wa taala eka sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam tawa kono ardiɓe ɓen faamen ta jaɓu famande hoorema aya qur'an ta jaɓu famande hoorema hadith si goɗɗo kadi firanima aya tawi ko feere makko o addi yo haalane ka itti so firanima hadith yo haalane ko hombo attimo firirde noon hiɗen anndi en adanoma e yiyataɗo aya mo aramɓe ɓe rewali mum e yiyataɗo hadith mo aramɓe ɓe rewali mum idan kamɓe ɓe sharhino ɗum ɓe firino ɗum kala firowo hannde koyo firu ko ɓe firi ko dina kan kañum ngo no yaara si piiji goo yanti kesum ɓe fiyake ko tawata hari yantano e ɗin zamanuji maɓɓe ɗum ɗum ɗo ko attira ko kibari l ulama kamɓe ɓe jooɗo karmokoɓe mawɓen wooda ko ɓe yewti sifa piiji ɓuy ko feeni ko sakkitorun ɗo wona o ko innete transplantation des organes ittangol goɗɗo teral nattana oya e ko wiyete fiyake ittangol goɗɗo ƴiiƴam transfusion sanguine naɓana o goɗɗo sifaɗi piiji ɗum fof ko piiji yantuɗi kesum ko ɗum dina wiye mum kibaril ulama ɓe jooɗi wona hay'atu kibaril ulama ɓe jooɗino jonde jilsa mustaqilla fi yaltingol ko ɗum islamu woni fimo ɓe yaltini kadi kono waɗi al ulama ko warasatul anbiya si piiji ɗi yani koye rutte e maɓɓe kamɓe tawi ko piiji kesi kamɓe daranta en ko honno qur'ana e sunna wowli fiye mum par ce que qur'ana e sunna kañum no laaɓi jomin ɓe wima farratna fil kitabe min shay'in ko tibyanan li kulli shay kamɓe ɗum annduɓe ɗum ɓen si ɓe jooɗi keɓe yaltinana en ko henti hono sa daari ɗo ihwaniɓe buy o ɓeynatama ɓeynete piiji goo no woodi ari ɗi ala e zaman sahaba ɓen iran haray siɗi yanti kesum ko be an tigi darana hoorema ma ɓeynama o ko honno gerdeten ɗum o jaabotoɗaɓe koko newi si tawi hawri fiyake yani kesum ko wonano e zaman sahaba ɓen jomi men ko wiyen ko walaw rudduhu ila llahi wa rasuli wa uli l amri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum ka o wi si tawi hawri ɓe ruttuno fiyake on ka deftere allah fiyake keso si ari ɓe nattamo ka deftere ɓe nattamo ka sunna fewno nelaɗo o wuruno ari koye maɓɓe kamɓe nattete jon noon maɓe feƴƴini ko hombo nattete qur'ana e sunna kombo famanta en ɗum ulul amri woni al ulama hono wulatu umuri duniyawiya no woodi al hukam e wulatu umuri diniya no woodi al ulama ko ɓen ɗon jonneteɗo anno ma kanko nawo alim osin jadda hoore makko ko nattugol kibari ulama ɓe jooɗo kamɓe kadi ɓe welsindaaki ko ɗum moɓindiri ɗum si ari tum ɓe jotto fi muɗum ɓe yaltinuna mofteten ko laaɓi ko ɗum ɓe duwa jogaade ɗaren tutuma attantaji wari ɗo e fawdaji ko nandi mum e feddeji bonɗi ko memmin yo kamɓe kibari ulama ɓe yaltinana en ko jogoɗe kala ko memmin ɓe accata mofteɗen e weeno jonno madama ɓen no wuuri hakkunde maɗa cheikh muqbil ɓe maaki mundu ma taraka annasu rujua ila al ulamai takhabbatu gila yimɓe ɓe goto kala waɗi hoore muɗum mufti hoore makko ko yani o engagement to hoore makko fi tuni mo wawi arabu seeɗa e ko nandi e sifanin piiji o naata e nususuji ɗin o jiibana jama o ɓe maaki ko ɗum waɗi ha jama o majji gila acca yintede e karama koɓɓe
sina ɗum si yani tun nattama e kibari ulama ɓe jooɗi keɓe yaltinani en ko laaɓi e weeman weemata ɗum ɗon woni manhaji o tawi goɗɗo wima si yanti noon kesum koye nattuga karmo koɓɓe ɓe wolnayi kamɓe kibari ulama na dey ayya wolu mimmi wowla waɗi Cheikh Fawzani ɓe maki ida zaharat lfitnatu fa kalamu aljuhali wa balun wa sukutu lulamai wa bal si fitna yani majjuɓe ɓen si wowli ko tana si karmo koɓɓen deƴƴi ko tana fambo wolta laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal koɓɓen maaka yimɓe ɓe yewtira ɓaawo ɗon ɓe diha bi idnillah ɓe maki fala tako watalato bid'iyan bid'ayankejo tazuhu oñoɗa anil huda e peewal ngal wa tuhdithu sinca fal ihdathu sincugol ngol yudni ka dina Allah tabaraka wa taala yudni ɗum ko ɓannay ɗum ila saqar faade e yiite saqar wala tajlisan wata jooɗo indal mujadili ka oɗo neɗɗo wenjowo ruttowo e qur'ana e sunna on sa'atan hay sa'a goto wa anhu ko e makko rasulullahi elaɗo allahu sallllahu alayhi wa sallam min qablu ko atti kadi ko pellet zajar woni ko ɓe germuno ɓe rentini wondugol e makko woni ko ɓe aybinno wa man radda kala on ruttuɗo akhbara annabiyi sallllahu alayhi wa sallama sunna nelaɗo ɗi woni kumpitte maɓɓe ɗen muqaddiman tawi ko ardinɗo li khatirihi o feeñata kon ka haqqille makko miijoji makko ɗin e faamu makko on ذاك أنهم امرؤ كنت متات ما له على نام بصر بتبرن ولا تسمع وتاننا وتاحد داعي الكلام نحن متات كنت وفاد كونغدي افه تينا القران والسنه هورنو ارضي بن فانرنو وتاحد فانه قادن أنهم عدو كو غانيو لهذا الدين كادو دينا an hamlihi woni e rondagol konko o noddata e muɗum ɗon ɗin konguɗi makko ɗon hasar ronkere molanade kañum e dongal janal adi sa rombike subo ara e ɗi golle ɗo yoɗum niwka ɓernde ma ko tana wa ashabuhu yimɓe muɗum ɓe woni wondiɓe konngol ngol ilmul kalami on kadi ko pellet abda'u ɓe sinci ka dina kamɓe sinci bid'aji ɗin ka dina wa tanatta'u ɓe sattini ka dina ɓe sattinani jama o wa jazu ɓe yawti hududal haqqi keeri sharia on ɓe yawtiri ɗum bil ifki fefindande wal ashar kañumma e penale molanaɗe wa kud jogi to wasfahum e sifande maɓɓe nden an sahibi shar'i immorde e oɗo wondiɗɗo sharia won nelaɗo alayhi salatu wassalam innahu pellet kamɓe shadidun alayhim ko ɓe sattunoɓe hoore ɓe yimɓe bedaa lilladi sabu honnum sabu ɗum ko tawata minhum ƴewde e maɓɓe habar kamɓe nelaɗo on ɓe humpitama ɗi timuɗum immorde ka joomi maɓɓe waqad ko pelle ta'addahum limiɓe 70 sinfan capanɗe jeɗɗi noneji nabiyuna annabajo meɗen o wa sinfayni e noneji ɗiɗi woni capanɗe jeɗɗiɗiɗi kullun fedde kala e maɓɓe noone kala muhdithun ko sincowo noone sincowo woni fedde sincayde bid'ayankore za'irun oñinde e gonga on za'ir nde tawata ko weemude kadi nde ala e deejere laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal